Order for at the say, and necessary no share. Many I would have what men soup. Men ma bamu na me bro adrubi. Edra me tono, na board ni ye, na nso nisika na edeto. Panin bi transe. Ye fa ne nyansani pa. E fa ne King Solomon. Sa panin mo ewiase sika wanya na obi nya bi mmono so besin de. Na ene nyansan so emu do. Na on na ka asem bi se men kan che ono dey. O say as you think so shall you be. On secret o de nya no ho. Secret o de nya nyansan ne say kwan ofa so dwene no. Sa ena obayo. Maybe it is time you take a pen and paper and start asking yourself, what is it that you want for your life? Emre do ese ultimate transfer na bu component bi say e dey na me pe e ma mabrabo. E dey na me pese mabrabo eyo. E dey na me pese ma wade eyo. Why na me pese me dey na bubra. E dey na me pese me nya na brabo mu. Na be na me gidi se metimi ayo amene bagie. Emra obi say sansem we tie eni bi o wadwe mu na ka che o say niam metimi ayo beboa me no ene say me shift my attention from niam ema manenje to niam be hye me nkuran say me yi ma adwene afri niam ebomu abamu na ma ka nsem a be hye me nkuran. Besides, decide to shift your attention from the things that are making you happy to those that can bring you peace of mind and happiness. Decide to start living your life in your mind. Oh, you can't mind there. If you friend wakra and a soul. Now wakra no, near my answer the jina so. Any adwene empo wope and watinka. Oh, wakra no, into a cran be bra, any adwene atinka any wope out the nyoma. Wakra be din kunimua adwene wope out the nyoye any atinka. Na adwene bi abadwene ne be kenya atinka bi. Ne kenya sa me pese me koyo. Onipa bia ni wa waye bibia wa ni kan nwene ho. Onipa bia ni wa waye bibia wa mfati mu pokane. Na oti mu po e kenya atenka na e kenya wo pe. Ade wo pa akoya de. Enti wo kra atosia. Mensuro. Anapa bia wo so de a pagya wo ne na pagya wadwene and focus your energy on what you want for yourself. You are in the wrong place. Focus on what you want to come out with. You are suffering. Don't focus on what you are suffering from. Focus on where you want to get to. Yeah, Mitaka said, don't think about what you are going through. Think about what you are going to. Men you know ma won nemu semri no. Na dwe baby awoko ho. Ebia na wodi hia, ye na hia we ye o, enes dabi ana wo yade, ye yade be kumi o dabi. Ah, me ho to me ba. Mapo mu tre me ba. Ah, menye edru ebe kenya amie. Wa hono wo dwe sa adwen we a en kenya eba watenka mu na ma wo pe e kenya e ma akopa de pa. What you believe you achieve. What you believe you attract. Ade bi abagye die no. Wo twa ne mfoni wo wane so, e fa ne visualization. Na ade bi ababa visualize no, e ba mu ma wo. Ayemra is a law of life. The law of attraction works. Just like the law of gravitation. On say what to ade ekosoro a ebesan aba efom mebo a. Saa so na wodwe adwen pa a esan beto wanim. E na adwen adwen fi a ebeto wanim. Wodwene adwen a Kenya wo a ebeto wanim. E na wodwen abomfi adwen no ohia na yade adwen ebeto wanim. Anapa bia na na pa wa sori ana bia wotemi bia say wiasa ade asa. Ma adwen abadwen no enye ade ebe Kenya wo gidie. Na gidie e Kenya mfoni abetwa wo adwen proso. Na kwa brabom na gina brabom se osrani miswa no me ma me kura bi frɛ me din bi yesa me de me nsɛm fata ni oya ane se odegide bi to madwen poso wo ho wo de oya good for nothing wo de oya good for nothing wo de to madwen poso ka me gi to mu a kanya me ne na emu na me ma me ebehu me na me ma me so sisa madwen wo se wo de wo sombo wo de wo ye o mama me ma me Kenya matenka e Kenya megidie sisa gidie na me ma me kura na to madwen proso no na ampa ni oka na mede akire ene me ne se osisa ne ka kire wo no na kan the opposite of the ka kire wo na wo gidie sisa. When your belief system changes, your attitude changes, your behavior changes. Wow, no se gidie a wo gifa ho no
media me mama catch him say you are great what the otebrofo and maybe police will be by if you o kan brofo no mo jaa some be omachi ya na etuchi na mama na ka say a post will be by say be chief you ofo no hu me akwada keto na me 2 years me hwe brofo bu na police akwada ni made na post for the sound achi me brofo kan na me nim ba mama kan say mo nyina de hye me nkran e kire me say me your mama and na mama hu say me kasa e ma post for eja ni obaye na me kasa betima sakra manfo me mama sisa gidia me mama kra ne to ma dwem say me de me nsem fata no enti gidie ekenya empo emfoni abetwa go adwen pro so ye fe na attitude na otwa mfoni go adwen pro so a ebe kenya ne ya ye fe na behavior enti na de me bisa say if you believe you are strong you be strong. If you believe you are healthy you be healthy. If you believe you are good you be good. Whatever situation you are in, do not let the situation define what you believe. What you want to become should define what you believe. Tibie bi a wo mu no, men no nkyere adwene abadwene. Ne mom nya pese okomu no na be kyere ne abadwene. Oh, tibie a wo mu no, it is likely you might think negative. It's likely you will think so, enye ye. Do not focus your thoughts on that. Na adwene be bia pese okoho. Esansa adwene ene ebe kenya wo. No one can live beyond their thoughts. No one can live beyond their emotions. No one can live beyond their attitude and beliefs. Onipa bia ni ho obetimi amana na babo ayesonko ese na adwene awodwene ho. Onipa bia ni ho amana babo ayesonko ese na tenka wakanya ano ho. Eno onipa bia so ni ho obetimi na babo ayesonko ese ne nyoma ogidie ho. Ena obia ni ho obetimi amana babo ayesonko ese ne nyoma waje atumu se ebebem ho. Nya abeje atumu no ena abrabo ebebem amawo. Human beings, we can alter our life by altering our thoughts. We can alter our lives by altering our emotions. Ebi awude atenka omuni awuraho atenka, abonfi atenka, enye yi awuraho, ede amio, okumio, sa atenka no a wodwene no. Sa wodwene adwen papa, ube kenya atenka foforo, na abrabo asesa. Me say, we alter our lives by altering our thoughts. We alter our lives by altering our emotions. And we alter our lives by altering our beliefs. And you can alter your life by altering your attitude. To abrabo nko yi anye ohiemu a wo woto ye. Aba nko yi anye ebia obi a wo dan na obi anan wo. Abrabo nko yi enye empo awade a wo mu. Na empo awade atete ampansam a ene awafo na adwen amodwen fa mo ho. Ene adwen a wo mutim amode bubura. Ene empo atenka mo kanya na napa ne awie na nwumre. Ene empo susu ya mo susu fa mo ho. Ene mo ne se mo sesa adwen amodwen fa mo ho mo sa atenka mo ma mo ho a na mo sesa susu ya mo ma mo ho a mo sesa mo ne ye na abrabo ebe yi wo ton ade wo kwa adwuma wa bre obu afu ko tan no beto na sa suba no e wo adwen a wodwene sakramu na fa se de etata wo dwachi de de tie bia no obe atrata wo no so ene je wo no ho like attracts like adwenpa atwi adwenpa eben wo adwenpa atwi ni papa eben wo adwenfi epam ni papa na odi ni pabone na eben wo o ti na meka na ase adwenpa atwi ni yepa ebre wo na atwi ni papa ebaw na adwenfi atwi ni pafi na epam ni papa like attracts like. Thoughts are attractions. Yeah, ofo say adwen yankopon de makwa ono be wi ase kwa adwen na odi kan adwen ye say ma menye we odwen ye nti adwen mu oduye to ba adwen ya na wasfa adwen say adwen amedwen eye sumu adwen na eye han mu adwen sumu adwen jato eye adwen ye abufuo antenkafi eye adwen ya bomfi ayo eye adwen ye empo etimodne entro ene otan ene bone a fatu ba bi na adwen ye odo adwen hu twa adwene ye empo papa yo ena adwene a ekenya awo ma wonyanya nsa akwan na fa bobura na bonso abrabo no ensaida abusia meja hawate na me dese wodo afidie to Adom TV ehwe me onyame ankoso nhira na adepache yen na adom don yen ye hye wa Adom TV